tēnā koutou, ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou katoa. Welcome to the show. On tonight's Riki Moana special, we have featured an up-and-coming band of talentedly, wonderfully, gorgeously, adorable, unbelievable young men. Whose #1 song has reached #1 on Te Reo Irirangi o Pohara. Their song has sold over 25 copies at the Arapuni General Store. He tangata rongo nui o te ao. Ko wai atu, ko Big Phat wannabe! We have exclusive to Riki Moana footage of their first video, Matariki Te Whetū. Mātakitaki mai. Matariki te whetū o te tau Māori. Matariki te whetū o te tau Māori. Come on, hit me now. Ka huri te tau e ahara o whakatau. E ahara, hue! Ka re au e kai pai pa. Kare au e inu pia. Kare au e kanga. Kare au e mangere. Aira nei ka tutuki. Kare kore ka tutuki pai. Ka tutuki pai. Pai ai te tinana, e hine naro me te ngākau. Ka ora pai ai te wairua, I ngā whakatau o runga. Nau mai rā e te tauhau, me o wero katoa mai rā. Kare au e kai pai pa, kare au e inu pia. Kare au e kanga. Kare au e mangere. Aira nei ka tutuki. Kare kore ka tutuki pai. Ka tutuki pai e. Ka tutuki pai. Ka tutuki pai e. Matariki te whetū. Yeah! Ka tiro tātou ki o rātou pūmanawa. Let's hear what the audience has to say. Kia ora. Kia ora, Riki. Ko wai tō ingoa. Ko maliwa hai. Ko wai te tangata tino pairawa atu ki a koe. Ko pi. Pai ki a hau tōna kanikani haere he koe. Me tōna mene a tāhua. Pi, tōku na mawaia, rua whetū, wha o nā whetū. Ka nui, kia ora, kia ora.
Kia ora! Kia ora Riki. Kia ora, ko ai to ingoa. Ko Ana. Ko ai te tangata tino pai ki a koe. Ko Whara. Kia ora Whara. E kōrero anō tai? Ai, he pai a Whara, he tino a tāhua ia, he pai tana ngākau nui. Nā tōna aroha ki te tangata, me ona whakaaro pai. Me tōna reo hoki. Oh, kia ora ana. Ai, kia koe Whara! Kia ora ana, ko ai atu. Kia ora! Kia ora. Kia ora Riki. Ko ai to ingoa. Ko Brittany a hau. Oh, kia ora, Brittany. Ko ai te tangata tino pai ki a koe. A ko wana. He kone a hau. Oh, tino a tāhua ia. Pai ki a hau ona karu moi a. Tōna kanohi humari. Me tōna poho pū huru. Ka pai, kia ora. Ko ai atu. Kia ora. Kia ora Riki. Ko ai to ingoa. Korona ahau. Ko ai te tangata tino pai rawa atu ki a koe. Ko Piki. Pai ki ahau ona ua nui me ona makawe mingi me tōna hanga toa. Kia ora. Kia ora. Ko ai to ingoa. Ko piko. Ko ai te tangata tino pai rawa atu ki a koe. Ko pi hoki kare. Hea hai. I te mea kutu taki ke mau i roto i aku moia. He mā ene ona kuwha. Pai mo taku kanohi. Oh, kare. Well, there you have it. We're going to take a commercial break now, and when we come back, we're going to have who else but Piki Whanawanapī. Ane o kurenga kaha hei awhi. Karawhiua, mena ka kai tēnei ka whai kaha koe. No mai hoki mai. Now we're going to look into the background of these 4 talented young men. Me tiro tātou ki ngā whakapapa o ēnei tangata. Mātakitaki mai. Ko wana tēnei. No whāngarei ia. Ko ngā puhi tōna iu. He kaimahi whare puka ia. Ko piki tēnei. A te tekau mā whitu o oke topa tōna rā whānau. He tangata kaha ia ki te tiaki puti. Ko whara tēnei. Ko pita rawa ko mere o nā mātua. Ko maumahara tōna marae. He kaiwhitinga whakaaro ia. Ko pī tēnei.
wana tōna teina. Ko hana tōna tuahine. Kei kirikiri roa tōna kāinga I nāia nei. He kaimahi whakakori tinana ia. Kia ora and welcome back to the Riki Moana special. Well, the moment we've all been waiting for. Anei rātou, ko Piki Wharawana-pi, homai te paki paki! Kei hea crowd, Piki! E puta! E koe hoki, whara! Puta mai whara! Shout out! Wana! Puta mai! Wana! Woo! Ko pi! Kei hea koe pi! Tēnā koutou, Piki Wharawana-pi. Kia ora, Riki. Toa tāua hoki. Kia ora. I rongo mātou, mō tētahi whakataetae, kimi pēne tamahou. Yes, and we have exclusive footage of those auditions. Mātaki taki mai. Tēnā, koe te tangata tuatai. Ko Piki. Kei ko nā koe Piki. Piki. Tēnā koe. Tēnā kōrua. Tēnā koe, Piki. Tell us about yourself. Ko mara whara tōku iwi. He tangata kaha au ki te kai ahi kirimi. Tēnā, kanikani mai. Kia ora, Piki. Ka waia māua ki a koe, ne? Kia ora kōrua. Wheo whakaro Maria. Oh, he tangata pūrotu. Engari, kāre ia I kanikani pai. Oi. Ko ai atu, ko whara. Whara, hana mai koa. Whara. Kia ora. Kia ora, whara. Tell us about yourself. No kirikiri roa ahau. He tangata kaha ahau ki te tuku aroha ki ngā mea katoa mai te rangi ki te whenua. Kia ora, tēnā. Waiata mai, whara. I'll try. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs.
Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Thank you. Thank you. Ka waiamaua ki a koe, ne? Pehe o whakaro maria. Oh, he ngaka maha ki tōna. Engari ko tōna reo. Reo ngoikore. Ai. Wana! Hara mai koe, wana! Kia ora, Wana. Tell us about yourself. Ai, kia ora. He pātai pai tēnā. I te tā tōku pāpua, ko i o matua kuri tēnā. I te tā tōku māma ko papa tūnuku. Ko ku mātua, tino rongonui. Ko tōku maunga, ko teitai, ko tōku aua, ko tere. Ai. Ko tōku iwi, ko rongonui. Ai, ko e tēnā. Ai, e tangata tino kaha hau. Ki te pūre raku, ki te waiata, ki te kanikani, ki te haka, ki te mahi taiaha, te mahi pui, ngā mahi katoa. He tangata tino kaha hau. Ki te kōrero ki ngā wāhine. Kia ora. Ki ngā aitai whakare anō kia mutu. He tanga te tino kāhau ki te kōrero, ki te waiata. Tēnā koe, wana, kia ora. Ngā mihi nui. Waiata mai, ne? Ai, tēnā whakarongo mai. Kia ora, Wana. Ka waiamaua ki a koe. I'll be waiting for your call. Kia ora kōru, ka ki te ano. Tēnā pehe o whakaro maria. He tangata whakapea. Engari he tangata humari. Pei, kai ko nā koe pei, hara mai koa. Tēnā koe, P. Tell us about yourself. Ko haha māma tōku iwi. He tangata kaha au ki te kanikani. Tēnā, P. Kanikani mai. Kei te ngohia I te tanui o te pahi. Kei te kore te au I te kuri hau tutu. E noho, kei te me
Kia ora pī. Ka waia māua ki a koe. Ne? Tēnā pēheo whakaro mō pī mari. Well, he tōna pī ki te kanikani? Aua. Ina hia koutou I whakatua I tēnei rōpū. I te tau kotahi mano, iwa rau, iwa takau mai iwa. I tūtaki ahau I a whara. Rāwa ko pi. Ki tētahi whare kanikani. E waia tāna I runga I te atamira. I whakaro ahau. He rawe. Ka tahi ka tūtaki I a piki. I tētahi toa hoko puti puti. I reira ia e waia tāna ki tētahi pohutukawa. Te reka hoki o tōna reo e hoa. Ai, koina te tīmatanga o tētahi honanga peri pai. He toa whara ki te waiata I ngā waiata moe moe a. He toa pī ki te kanikani. He toa wana ki te whakapai o na makawe rite ki te nāhere. He tangata kaha piki ki te tite o waiata. Kaha koutou a muri o tēnei. Ka haere ki tā wāhi, ki te whakapāho I o mātou karere, ki te ao katoa. Kia ora. Kia ora. Tēnā koutou. Piki wharo wanapi. Yeah. Ka waiata koutou ki a mātou nei nei? We'll be right back after this commercial break. For those luscious-looking lips, hokona he tū pirepi pane ngutu. Ka kite koe I te rereketanga? Kāre he hoa. Pēnei a whiti a whakarongo mai. Orite o na makawe ki te pō. Orite o na karu I ngā puna wai. E kai arahi ngā kaumaha ki e. Ka whakarongo ka re whakautu. Aha ko te aha. Koe atu rā. Ko taku kuri e. Mai te pō uri uri, mai te pō tango tango. I piri mau anō he mā me te pango. Ko te tūtaki taki o te tahi, te hongi, te uru, te korero whakamahi I o tāringa. I o whatu me te waha, kia tū hono hono kia uru ko te kaha. Kaua rā ma te kimi, ko e te tino toa. Engari kia mau, I te tino hoa.
Hare he hoa, pene ia heli. Whakarongo mai. He roa tōna tinana, pia tata. Maro te kiri, ma ene ene. He kai hautu, tere pakari e. Ka whakarongo, ki oku nei waiata e. Aha ko te aha. Ko ai atu rā. Ko taku wakare. E hika, e tara, e mara, e tama, e hime, e hue te piki whara. Ko ai atu rā, ko koe taku hoa. Ko taku hoa e. Thank you for joining me on this very special edition of Riki Moana. Thanks to Piki Whara Wanapi and our beautiful audience. Kia kaha, kia toa, kia manawa nui, pōmari, ka kite, ka kite.